bakunzi babohoka ukire turongeye turagarutse ni breaking news z'amanywa navuga ko ari z'amanywa aho tubagezaho situation uko iba ihagaze hirya no hino. Tugaruka muri aka karere k'ibiyaga bigari ariko kandi tukagaruka kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyane cyane murabizi ko hamaze iminsi intambara kabisa ikomeye. Ni intambara imaze igihe kirekire ndetse isa nkaho yamaze kuba intambara y'akarere. Murabizi ko n'ubundi twagiye tuyigarukaho igihe kirekire. N'ubu rero tuzanye breaking news z'aya manywa. Ni imirwano yakomereje muri Parike Nationale ya Kahuzi-Biega, akaba ari muri teritwari ya Kabare mu duce tugiye dutandukanye. Ubu tuvugana muri axe ya Bunyakiri barimo barahunga. Turaje rero tubabwire uko byatangiye ndetse no kugeza amagingo aya ngaya uko bihagaze. Saho gusa muri axe ya Busoro naho kugeza amagingo aya ngaya naho ntabwo byoroshye. Ni iminota mike tugenda dukomoza ku cyitwa breaking news ziba zigezweho tukazibabwira, hanyuma namwe mukamenya uko biba bimeze, tukaza kugaruka mu yandi masaha tubabwira uko situation ziba zikomeje kugenda zitwara. Ubu ntabwo byoroshye na gatoya. Muri Shabunda bongeye mu by'ukuri kongera kuramukira mu mibundano ndetse n'imirwano navuga ko itoroshye, kuko nyuma y'uko ku munsi w'ejo coalition yirukanse cyane ndetse ikanahatakariza ku rwego rudasanzwe, bamaze gukubitwa n'intare za Sarambwe bakamburwa uduce tugiye dutandukanye turimo Mayamingi ya mbere, Mayamingi ya kabiri. Ubu ngubu rero amakuru aratubwira ko AFC mu 23 yamaze ku advancinga ndetse ikanigarurira n'utundi duce. Amakuru aravuga ko ingabo z'u Burundi zongeye ndetse kunoherezwa, bikavugwa ko zoherejwe muri biriya bice ngo zijye gutabara, dore ko arizo zafashwe nk'abatabaraho bukomeye. ariko kandi uwaba afite inkuru z'abacancuruzi bari he kuki batari kugaragara? Ubu ngubu mu by'ukuri ba Black Water ndetse n'abandi ntabwo turimo tubabona, ahari wenda barahabutse bagikubitwa baravuze bati ibi bintu ntabwo dushobora kongera kubyitereramo, reka tubyitondane. Hanyuma turagaruka ku gihugu cy'u Burundi n'ubundi nk'uko twari tubikomejeho, turebe ngo hari icyo bari gusaba kidasanzwe. Ese icyo bari gusabwa ni ikihe? Barimo barasaba bati nyamuneka natwe duhereze, nyamuneka Trump duhuze, shaka uburyo waduhuza. Ati ibiganiro bya Doha tutarimo, ati ibiganiro bya Doha tutarimo, ati ibiganiro bya Doha tutarimo. Naringize ngo ni ikibuga cy'indege cya Gomara. Barimo barambwiye ati urgent à l'aéroport de Kolwezi, l'avion qui transporte le ministre national des mines lui Watum a préfet. Urumva ni indege yari itwaye ministre w'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, indege imaze guhira ku kibuga cy'indege cya Kolwezi. Naringize ngo ni ku cyagoma, ariko ntabwo byari kuba bintangaje, nari guhita mbihuza n'ukuntu Tshisekedi yavuze ati ikibuga cy'indege kigiye gufunguka, ati ngiye kubihereza abaministre. Kwa kundi rero nabo n'abasirikare bajya bapangira ka kantu ko ku mugongo w'ingona, nkavuga ni wenda nawe bashobora kukamuhereza akiyahura akaza hano i Goma barangiza bakayitwika. Ndimo ndayibona yahiye yino ndege kabisa. Ngiyi irimo irashya, sinzi niba murimo mwirayireba neza. Irahiye kugeza amagingo aya, biragoye gupfa kumenya. Ni breaking news gupfa kumenya ngo cyaba giteye ino nkongi y'umuriro ni iki. Murabizi ko twebwe iyo twicaye inkuru ziba zigenda zitugwaho vuba vuba ako kanya. Ibi byose turareba uko situation zikomeje kugenda zitwara. Gusa navugaga igihugu cy'u Burundi cyasabye Trump ngo nawe ngo barebe niba hari uburyo bashobora kubaincorpora mu biganiro bya Washington, ngo nabo babashyiremo. Gusa kugeza amagingo aya ngaya ntabwo barabasubiza. Gusa biragoye. Washington ni iya Kongo n'u Rwanda, Doha ikaba ya AFC mu 23 na leta ya Kongo. Rero mu gihe n'ibindi nabyo n'ubundi bitari no gukunda, sinzi icyo baba bari kubyifuzaho. Gusa ibi bivuzwe nyuma y'uko byavugwaga ko igihugu cy'u Burundi gikunze kuvuga ko
gikunze kuvuga ko ngo bakirengagiza mu biganiro kandi bo ni abamercenaire n'ubundi niko bimeze. So ibyo byose turaza kugenda tubireberaho turebe uko situation zimeze. Munyemere ngewe mpite ninjira uko situation zitwaye muri mu bice bigiye bitandukanye muri territoire ya Kabare aba ariho nangirira. Muri Kabare haramukiye kitwa imibundano, ni imirwano ikomeye cyane, aho amakuru atubwira ko abangaba ni Wazalendo n'ubundi basanzwe baba muri axe ya Bunyakiri. AFC mu 23 yaramutse igaba ibitero muri Parike Nationale ya Virunga ni mu masaha ya mu gitondo, aho amakuru avuga ko ngo bagabye igitero uyu munsi ku cyumweru, ngo amasasu yatangiye kumvikana guhera saa 11 za mu gitondo. Hanyuma amakuru akavuga ko ngo ari igitero cyagabwe muri Parike Nationale ya Kahuzi-Biega cyangwa PNKB. Hanyuma amakuru akavuga ko ngo ibyo bice byose bisa nkaho biri muri zone de santé mu karere k'ubuzima, bavuze akarere k'ubuzima aire de santé buriya hano mu gihugu cya Congo nizo zikunze kugira cartographie nziza kurusha ama entité administratif. Aire de santé bitewe nuko ama ONG y'abazungu araza agafata akarere gafata ino aire de santé tuzafasha ku bijyanye n'iby'imiti inganite igezehe, niho usanga hazwi neza kurusha kuvuga ngo iyi ni groupement runaka, ngo mbese ngo iyi groupement ngo ifite kilometero kare zingahe. Kugeza amagingo ibyo bintu ntabwo birakorwa. Urumva ko igihugu ibyo ngibyo kitabifite, kuko biba binagoranye kumenya ngo ahantu ngo kuva ahangaha kugera ahantu runaka ni kilometero zingahe, kuko baba batarigeze babikora. Ubundi Kongo yo amanyanga usanga ari juste au sommet, n'igihugu bwacyo kilometero kare ziracyashidikanywaho. Buriya twagiye twiga kuri segondere batubwira ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igira kilometero kare 23,300, ni miliyoni ebyiri ibihumbi 345 2,345,000 kilometre kare, miliyoni ebyiri n'ibihumbi 345. Noneho tugeze kuri kaminuza bagiye kutubwira ngo Kongo ngo iyo kilometero kare ngo ntabwo ariyo. Tubwira mu isomo rimwe aratubwira ngo kilometero kare za Kongo ngo bamaze kuzirenuvera, ngo zaje ari nshya, ngo kilometero kare ngo za Kongo ngo ni miliyoni ebyiri ngo ibihumbi 345 na kilometero kare 409 409 2,345,409 kilometre kare. Kumva ntago bihuye. Abandi bavuga no ati 2,409 nabwo ntibabyemera. So ugasanga kilometre kare nazo zirimo ziragenda zibarwa mu buryo buba butoroshye bushidikanywa. So nuko nguko rero, gusa ni aire de santé nkuko nabivugaga ya aire de santé ya Mulungu. Amakuru akaba avuga ko aire de santé ya Mulungu busanzwe yivurizwamo n'aba baturutse Kibinda, aba baturutse Rukananda, aba baturutse ndetse na Gafurumaye n'utundi duce. So rero aha Gafurumaye, aha Kibinda n'aha Rukananda kugeza amagingo aya ngaya nuko abaturage kuva mu gitondo ahangaha bari bagize ubwoba, kuko ni ibice byegereye pariki. AFC rero yinjiye gusa saho gusa ni hino ku ruhande rwa AFC, ni uduce tumaze iminsi twarigaruriwe na AFC, gusa kuza kugabwamo ibitero n'iyi coalition ije gushimuta abantu ndetse no gusahura abantu. Amakuru rero atubwira ko bitarangiriye aho ngaho, kuko bagerageze kubadivansingana bakabageza mu ishyamba hagati. Amakuru akaba avuga ko abari mu gace abari aho bita Bunyakiri nabo batangiye guhunga. Abari Bunyakiri batangiye guhunga, utangiriye kuri Wazalendo barimo, ndetse Wazalendo barimo batangiye guhunga. Kanze murebe ino video uko bari kugenda. Urabona ko iyi ni video baduhaye ya Bunyakiri, bivugwa ko
barimo baragenda. Umuvandimwe wagerageje kutuhereza ino video yadusobanuriye ati gutya bonjour bandugu, mwanadamukaye ati muraho bavandimwe, mwaramutse mute? Mungu anatuchunga. Turabashima cyane, Imana yaturinze. Nilikuwa naenda ukilio, ati nari ngiye ku kiriyo, ati kuva ejo nari mpari, nilikuwa mimi natanza rudia Bukavu, sinari mfite gahunda yo gutaha i Bukavu uyu munsi. Ati twari twamaze kwinjira muri iyo bisi mubonye. Tunasikia kama amakuru dufite ni uko twumvise ngo M23 batangiye kuataka muri parike. Bariyeri za wazalendo bamaze kuzisenya. Bariyeri zabo zatangiraga hejuru, bose babavanyemo, bamanutse baje kwiyenza kuri bagenzi babo, none badukuye mu mamodoka, imodoka twari kugendamo. Ubu ngubu rero ntaho twajya, ni ukudusengera Imana irebe niba yatugeza i Bukavu amahoro. Gusa ibyo kugeraho uyu munsi byo ntabirimo, kuko muri parike ntabwo hameze neza, kuko baratangiye kurwaniramo ubu ngubu. Timwe dusengerane turebe niba turi bunyure muri iyo parike amahoro, cyangwa se ejo wenda ari birangira turindire ejo rero tuzatangira urugendo. Murakoze cyane. So nuko nguko bimeze, ariko hari aho mbonye mu kanya baranyandikiye uko message ntayise nyibona, uretse iyi ndege wenda, uretse iby'iyi ndege, reka mbere y'uko twinjira muri Shabunda, naho ibintu navuga ko bitoroshye. Muri Shabunda kuva ku munsi w'ejo hari imirwano ikomeye cyane, ndetse kugeza amagingo ya ngaya nabwo biracyavuga ko ari ikibazo gikomeye cyane, biracyari ikibazo gikomeye cyane, kuko Kivanga, mu gace ka Kivanga ni muri Kabare, naho harimo harumvikana urusaku rw'amasasu. Muri Kivanga naho ni muri Kabare, naho turaza kuba tubikurikirana neza. Naho bari basinyaye bavuze bati naho urugamba rwaho ruratangiye. Gusa aho navugaga muri teritware ya Shabunda, amakuru aravuga ko nyuma y'imirwano yabaye ku munsi w'ejo, murabizi ko habayeho kwigarurira agace ka Mayimingi ya mbere, bakigarura ndetse na Mayimingi ya kabiri. Kugeza amagingo ya rero amakuru aratubwira ko imirwano yimutse, nyuma y'aho ngaho yimutse, hanyuma ikaba yageze mu gace kitwa Nyarubemba, nyuma y'uko izi wazalendo zavuye Nyarubemba zihungira mu gace ko bita Kimbiri. Donc basa n'abari kugenda babashoreye, babashoreye boro. Urumva ko niba barabakuye ku munsi w'ejo Mayimingi ya mbere, Mayimingi ya kabiri, nabwo badeboroze batahadwaniye, hanyuma bakabakura kwa Evari. Ubu ngubu rero bakaba babarengeje Nyarubimbe, ubwo za Kibandamangabo ntabwo zikivugwa, bakaba babarengeje za Nyarubimbe, noneho bakaba bamaze guhungira ahitwa Kimbiri, ndetse ngo bakaba bakomeje bari kwerekeza naho bita Sampa. Urumva rero barimo baragenda kabisa, barimo baragenda. Ariko iyi ndege banze iguyemo abantu benshi, kuko urumva ko minisitiri ararukize ngo ntabwo ahiriyemo. Ndabona bavuga ko minisitiri akiri Hamana arusimbutse. uyu nguyu minisitiri wa mine, birumvikana ko nyuma y'ibyishimo byo ku munsi w'ejo,
hanyuma byo ku munsi w'ejo urumva ko nabo bari bagiye guhura n'ikindi kibazo gikomeye cyane. Kolwezi hacukurwa amabuye y'agaciro adasanzwe, uyu minisitiri ubwo yari yerekejeyo rero kuri izo mpamvu, urumva ko nacyo cyari ikibazo kidasanzwe cyari kuba cyo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yari kuba ihuye nayo. Nibyo ndimo ndareba kugira ngo ndebe. Un avion qui transforme délégation de MENA préfet lundi après son atterrissage, bakavuga ko après son atterrissage barimo barabicanga c'est la province grâce à la réactivité des services aéroportuaires tous les passagers ont été évacués à temps, aucun blessé n'a été signalé bien que l'appareil a été entièrement embrassé quelques instants plus tard. Une enquête est en cours en fait de déterminer les causes précises de cet incident inquiétant. Ibyo ngibyo birumvikana, ubwo ni umunyamahirwe bibaye ngombwa yuko atagira icyo ahura nacyo. Twihuse rero tuvuye muri Shabunda, amakuru akomeje kugenda tugeraho aratubwira ko imirwano ikomeye cyane yabereye muri teritwari ya Masisi mu gace ka Busoro, hagati ya Burura ndetse na Rwashi, bikaba bivugwa ko ahangaha kugeza amagingo hataramenyekana, ni muri gahunda yo kuhataka Mahanga, hakenewe ko Mahanga yatakwa. Ubungubu rero amakuru atugera aratubwira ko ubungubu n'amagingo yangaya aka gace ka Busoro kakiri kumvikanamo urusaku rw'amasasu. Hanyuma AFC n'ubundi murabizi ko yatangaje ko ibijyanye n'iby'ikibuga cy'indege ari inshingano zayo bwite, ntaho zihuriye n'iza Kinshasa. Iryo tangazo twari basomeye mu buryo burambuye. Hanyuma igihugu cy'u Burundi kikaba kiri gusaba Donald Trump yuko ngo yabafasha kugira ngo barebe niba byakunda yuko nabo bajya mu biganiro n'igihugu cy'u Rwanda, cyangwa se baba incorpora mu biganiro bya Washington. Ibyo ngibyo mu by'ukuri birumvikana, niba hari igihugu cy'u Burundi hari ingingo gishaka guterekamo, simbizi niba Burundi bwarabaye Kongo, niba byaragenze biti, ibyo byose simbikubeshya. Hanyuma wenda icyo nasorezaho ni uko kugeza amagingo yangaya mu mujyi wa Goma batangiye gukora ibikorwa nakwita ibyo gusukura umujyi, kuko icyitwa amasitasiyo serivisi atujuje ibyangombwa, amasitasiyo atujuje ibyangombwa yafunzwe. Ntabwo yafunzwe uyu munsi, yatangiye gufungwa ndakeka ni kuwa gatanu, ariko ntibyabaye cyane. ubungubu rero noneho bongeye kubizindukiramo, cyitwa sitasiyo zitujuje. Ubundi hari amasitasiyo y'akajagari, ibintu by'akajagari byari aho ngaho. ubungubu rero amakuru aratubwira ko byatangijwe na meya w'umujyi wa Goma, avuga ko bagiye kubihagarika, hagasigara amasitasiyo azwi ndetse anafatika. Nyamuneka reka mbashimire, mbasabe nyabona gukora subscribe ahangaha kugira ngo ibiganiro byacu mujye mubikurikira, mujye mubikurikira. Ni kuri Bohoka Ukire, n'ahangaha mu by'ukuri ushobora kuhumvira amakuru, ya makuru akakubohora, ukamenya uko gahunda ziba zihagaze mu bice byose byo uba ukomokamo. Hanyuma reka nsoze mbashimira cyane, amakuru yacu yo nakagaruka. Bye bye.